Komisiyo y'amatora muri Liberia yatangaje ko abakandida Joseph Boakai na Perezida George Weah uriho ubu nta n'umwe wabonye amajwi amuhesha intsinzi, bityo hakazaba icyiciro cya kabiri cy'amatora mu kwezi gutaha. Mu gihe umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu n'umwamikazi Camilla bitegura gusura Kenya mu cyumweru gitaha, inkeragutabara za Mau Mau zigometse ku butegetsi bwa gikoloni mu myaka y'1950 zitegereje ko Ubwongereza busaba imbabazi bugatanga n'indishyi. Ikompanyi ya Husky Power ishyigikiwe n'indi ya Shell ikomeye mu bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli yavuze ko yakusanije miliyoni 106 z'amadolari azafasha kubaka amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba muri Aziya na Afurika. Nigeria ikibandwaho kubera ko ifite imiyoboro ishaje. Isosiyete ya Sebanyi Steel Water yo muri Afurika y'Epfo ikora ibijyanye n'amabuye y'agaciro yatangaje ko igiye kuvugurura ibirombe 4 ibizatuma abakozi 4,000 babura akazi. Muri Gambia hatangiye urubanza rushingiye ku mfu z'abana 70 bishwe n'imiti yakorewe mu Bihinde. Umucamanza uburanisha urubanza ariko yarusubitse kugeza mu kwezi gutaha kuko batatu baregwa batabashije kuboneka.